Yose mwongeye kwirirwa abakunzi ba Menya n'ibi TV. Ni TV yanyu yaje kujya ibagezaho amakuru yo mu mahanga, ay'intambara, ay'ubukungu ndetse n'aya politiki. Kuri uyu munsi turi tariki 21 ukwezi kwa kabiri n'ibihumbi 2025. Hari inkuru imaze iminsi ishishikana kwivugwa ryiraswa ndetse n'urupfu rwa Colonel Makanika. Ni umugabo indwanyi, umugabo tutatinya kwita umukristo cyangwa se umurwanyi w'amahoro. Colonel Makanika wabaye muri FARDC, aho yavuyemo kubera kutumvikana n'ibyo leta ya Congo Kinshasa yakoreraga abaturage, ariko cyane cyane byibanda ku ivanguramoko. Rero umutwe wa Twirwaneho ariwo washinzwe na Colonel Makanika wamaze gutangaza ko Rukunda Michel, twamenye nka Colonel Makanika, koko inkuru ari impamo, akaba yaritabye Imana. Iyi nkuru isohotse nyuma gato y'aho umutwe wa Twirwaneho wigaruriye umujyi wa Minembwe, kandi ni mu ntambara barwanyemo cyane na FARDC, Wazalendo ndetse na FDLR. Umuntu utatinya kuvuga ko iyo umuntu muri iki gihe avuze FARDC, Wazalendo, atareka no kubijyanirana na FDLR, kuko bavuga ko aribo bateza imbaraga zo kwivuna umwanzi, cyane cyane iyo bageze ku bwoko bw'Abatutsi. Bavuga ko basize bataburangije mu Rwanda, ndetse ukumva bamwe bagifite mentalite yuko bazaza mu Rwanda nta mututsi ugisigayemo. Ibyo ni ibintu byavuzwe na kiongozi wabo waje kwitaba Imana, nawe arashwe ikibuno. Bavuga ko yapfuye rwose nta kibuno agira. Uwo nta wundi, nawe ni Colonel Omega. Rero iyi ni inkuru mbi ku bantu b'Umurenge dukunze kwita Abanyamurenge. Ni inkuru itumvikanye neza, ndetse no muri leta ya AFC M23 ishamikiyemo imitwe yose itumvikana na leta ya Kinshasa, Democratic Republic of Congo. Ariko ibingibi byose nubwo biri kubamwa abantu bamwe, intambara yo irakomeje. M23 nyuma yo gufata Rubero, gafata Uvira, isa nkaho yarangije akazi kayo. Ikintu abantu benshi bakomeje kwibaza ni ukuvuga ngo Tshisekedi arabona bamutwaye Nord Kivu, bamutwaye Sud Kivu, ariko nanone ntabwo ashaka ibiganiro. Nyamara uwitwa Wagner Kayikwamba, umuvugizi wa leta ya Kinshasa, akaba n'umuvugizi wa Etienne Tshisekedi Chilombo Felix, rwose ntibasiba kuvuga mu matwi y'abantu, ahabe mu nama, ahantu hose u Rwanda ruteranira, ko rukorana nabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi, haba mu makipe yamamaza Visit Rwanda, bagenda bakavuga ko ari u Rwanda rwateye Congo. Kandi mu by'ukuri ntabwo ubu ngubu ari bwo bwa mbere leta ya Kinshasa yakumva mu matwi wa M23, kuko guhera muri za 2012 bararwanaga. Ugasanga rero ni amatakirango, ni ibintu bidahesheje Imana icyubahiro. Ahantu yazanye abacancuro ndetse n'abandi bantu bakoraga buraka, SADC yemerera abaperezida b'ibihugu runaka kujya bacukura
ibirombe, ariko ibyo byose bikarangira koko batsinzwe, wa mugani ngo ufite icyo arwanira aratsinda. Ese yaba ari Imana iri imbere ya M23? Ese yaba ari intambara ya nyuma iri kugana ku musozo nk'uko abahanuzi benshi barimo kubivuga ku ruhande rwa AFC M23, cyangwa Twirwaneho ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Nanjye mu mboni zanjye ndabona iyi ntambara ariyo ya nyuma, kuko mu bigaragara uko babigenza kose AFC ntabwo yasubiza ibice yafashe. Inshuti zanjye, hamaze kumeneka amaraso menshi, hamaze kwitanga gukomeye ku mpande zombi, ariko cyane cyane ku ruhande rwa M23 kuko nirwo rufite icyo rurwanira. Usibye FARDC, icyo bashoboye ni ugusahura abaturage bashinzwe kurinda, gusambanya abagore, gufata abana ku ngufu. Ibyo ni ibintu byinshi bitajya bivugwa byabaye ndetse bikinaba muri iyi ntambara ya Kongo. Rero tugarutse ku rupfu rwa Colonel Makanika, ntabwo biri kuvugwa kimwe. Amwe bari kuvuga ko ari Colonel Masunzu Pacifique waba wamuhitanye, kuko drone yaba yaraturutse Kisangani, kandi Kisangani bikaba bivugwa neza ko ariho Pacifique Masunzu aherereye, akaba ariho yahungiye nyuma yo kuva Bukavu. Ibi noneho bikaza byiyungikanya n'andi makuru ava hakurya mu gihugu cy'abaturage, mu gihugu cy'u Burundi, aho bivugwa ko ku kibuga cy'i Burundi cya Bujumbura hari ibikoresho byinshi cyane bya gisirikare, indege z'intambara ziteguye kuba zatera, ariko kibaza ese zatera hehe? Ariko abantu babirebera kure bakaba bavuga ko bategereje ko hari isasu byibura rigwa ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, cyangwa se muri rusange isasu rikagwa mu gihugu cy'u Burundi, nabo bakaza kwataka u Rwanda, dore ko nabo ari abambari b'imbere ba Etienne Tshisekedi Felix Tshilombo. Iyi ntambara iri gututumba muri aka karere, ese byazarangira bite? Ibindi turakomeza tubirebe mu nkuru zacu zitaha, ariko ntiharamenyekana neza ahantu drone yarashe Colonel Makanika yaturutse. Icy'ingenzi twamenya nuko yitabye Imana. Imana imutuze kandi aheza.